Evo recimo, ove chia sjemenke bismo rado reklamirali jer chia je good. Ali nećemo. Rado bi. Jer Superfoods by vi niste nam dali ništa novaca. Game on! Ste skužili ovo na vlakuću, ne? Ne, a? Call to action, alo marketing ljudi, call to action, ništa, a? Svi ovi ljudi s kojima sam sastančila godinama, di ste sad, ajmo, help. Gurajte Sunset Road, trebamo pomoć, to je to. Nemoj, zakaj tresiš stol cijelo vrijeme? Ne znam, zato kad sam nervozna, gledam kaj mi je sa psom. Kaj je s tvojim psom? Moj pas je okej. Ok. Sugestija, evo čak sam i nju influencala, tako da možda ipak nekog možemo influencat. Znači, može nas čak i crkva platiti. Znaš kako se zovu danas ljudi koji se snimaju na YouTube? Internetosnimači. Internetosnimači? Ne, actually, influenceri. Influenceri! Joj, kak je to... Nisam zuminana. Evo ponovo, influenceri. Kog mi možemo influencat? Daj mi molim te reci. Evo. Influence. To znači da smo mi influence. Kaj znači influence? Ne znam, srećom, mislim da ništa. Oxford, ak nema to u riječniku, evo radi Ive, molim vas ubacite trano. Ajde, ti još nisi pojela svoju ovu čokoladicu. Ne smiješ reći čiju, znam. Da. Opportunity. Joj, kak miriši. Aha, to je kao malenica. Meanwhile, žena mi popila cijelu vodu. A sad ćemo novu naručiti. Da, naravno. Pa ono. Ovo je fakat fino, ali ajmo malo popričati o proizvodu. Daj mi kako sam sekundu. Čekaj sekundu sam. Ne, hoću vidjeti da li reklamiraju da je to zdravo. Zato što je pun kufer, znači pun K je pun šećera. Ok? Kaže 61% voća najmanje. B2, B3, B5. Magnezij. Izvor magnezija. Kaže borovnica. Žito, žitarice, cereals, jogurt. Na kog ti laže? Čekaj. Daj da pročitam iza sastojke. Evo sad ćemo vam mi objasniti kako možete čitati sastojke na proizvodu. Ne, nemojte da vas rade idioti. Znači ima ugljikohidrata na 100 grama, ima barem 60 grama ugljikohidrata. Ovo ima 44 grama. A ovo su vrijednosti za 100 grama. Na 100 grama koliko ima ugljikohidrata? Ne, na 100 grama ima 400 kalorija. Znači ovo je 200 kalorija jedan, recimo. 185. Znači ovu čokoladicu pojedete i otprilike morate trčati jedno 6 sati da izbacite to van. Znači na 100 grama imaš 400 kalorija, 12 grama masti, od toga 8,6 zasićenih. Dobro. Ugljikohidrata na 100 grama 67. Znači nemoguće sam dobra, kunem vam se, nisam čitala deklaraciju. Znači kaže od kojih... Nije zdravo. Kamera? Nemoj ne zajebavati. Uraz, zakaj si prestao snimati? Jel kamera muško ili žensko? Kaj smo se dogovorili? Šta god odabere, ali gle, šta god da jesi, nema šta god da jesi, ne jebi po tavanu. Uraz, čitamo, fakat smo se ufurali totalno. Kaj briješ? Da se udaljimo. O, frar, ode u stand-by. Iz reca. Kao ono. Na 100 grama ima 67 grama znači to je jedno malo govance, ima 200 kalorija. Jedno malo govance. Koje ti ono za zub ti stane zapneti dok piješ kavu. Znači šen barem 3 puta toliko pokenja. Da, koji si ti luda. 10 puta pokenja. Znači od toga masti na 100 grama 12 grama. Ma nije mast problem. Ma čekaj. Pa čitaj šećere, Buras, čitaj ugljikohidrati 67 grama. Na 100 grama, znači... Od čega šećera 32,3 grama. Znači to je otprilike kao da uzmeš čokoladicu, sad ta čokoladica, uzmi si čokoladu i sad si zamisli da od te čokolade, od 100 grama, neki red čokolade, uzmeš, koliko je ovaj jedan mali šećer? 4 grama, 2 grama? 5 grama. Mislim da je 2. 5.
Jesi sigurno? Ok, Nemoj 5 mešati grama, sira. ok, 5 grama je onaj mali šećerić koji si uzmeš uz kavu, ok? I zamisli da umjesto te čokoladice samo uzmeš 12 tih komada, 12 malih šećera i ovak si natrpaš u usta i progutaš. Ne briješ, je to si to 30 grama. Znači uzmeš 6 komada 5 toga. puta 12 je 60 uraz. Šta 5 puta 12? 5 puta 12 je 60, pa rekli ste da 60 grama šećera ima. Ima šećera čisti. Čekaj, doktor nas zove. Živ je, sve u redu, počeo se budit, moramo ići. Laprdanje, sve ovo u konačnici nebitno jer pas nam se budi i idemo po njega. Znači, Ne. jako ste nam bitni sve, ali fakat će nam je onak član Idemo po familije, člana da idemo familije. po člana familije. Vidimo se, čao, puca. See ya.